Eri wetu okairega kuwate ugeni mubango ne jujwa RITHO MUMERU kirajo kuyagira ntuko chionde chiara misi kwambiria thaitha tunanusu chiogoro mwanka thainya na nusu chiogoro na jurea jochokagirwa ntuko chionde cha jumaine kwambiria the moru charukiri mwanka thaijiri charukiri kwatanira nani mukureteri MHESHIMIWA ALHAJI MWENDIA mutegeri wetu bwambere buru bitekerie ni ntume rambirambi chiakwa kiri MHESHIMIWA mwenda ari murungi Deputy Speaker wa Meru County Assembly amona family yawe yonze na ntubonde barabegie Deputy Speaker wetu uratwendete kumania na hajari ira yakarikire nterira chiembu na narea atere anabawe bairi na kinya wengwa atigwa guraritwe nari chibitari ndienda kuromba murungu mutura moyo onekanire Deputy Speaker wetu uratwendete muno mwendari nikenda amoria na mpoi muno nikenda mwenda ari mwendo wetu atuchokera negitari kaisana na choke buru mborerie family yawe nawe mwene ari mbere na ntubonde baraba mwegie nuntu bauta ana bawe bairi na kabire mwenda a fellow Muslim untune bwa guta ana baraba kubairi betikeria choke Uislamune bugena migambo mikaisana hinna lillahi wa hinna hilahi la juni na kairin choke my brother mwenda kukrukira kuitwa kwana barabairi dikanie Muislamu wonde owaleari mwendari ari Muislamu Alhaji ari Muislamu mwana barabangi urea tweri maandikone kana ulitanine wa Uislamu kullu nafsin dhaikatul maut, kullu nafsin dhaikatul maut. Hao wametutangulia muda mfupi kabla pia sisi tuwafuate, kwa maana hakuna kilicho hai hii dunia, mimi kiwemo na wewe ukiwemo, akitahonja mauti. Yangu ndugu yangu mpendwa mwendari, nilipokuwa nachunguza ndua ile njega buru achwaga ndua ile njega buru, tumeambiwa Quran ni ndua na suratul Fatiha ni ndua, na nitakuwekea hiyo ndua suratul Fatiha nikutakia kila kheri na uponyaji wa haraka. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Mutegeri umwende na muthikiria wetu antuba wendi bubwaga ponde barabari Meru untubo bukarikirite Deputy Speaker gute muntu wetu utekarikirwa ni untubo kariyo kethra atakarikirwa
ituje the pain of death baratro ya chiari, ituje rwakairwa gikuo baratro ya chiari, na ituje rwakairwa gikuo baria tureana barato tete ya chiari betu, ituje rwakairwa gikuo baria tutigineanto baria kwina atu mono batwendete. Personally imbije rwakairwa gikuo liria ndatigirwe ni baba munchiari intwiga gwa mwankana arua na bara batigwa ne achiari bao ibaije rwakai rwagikuo chonto kere antubo bonde wegeni nabo arume bara bonde wonaga nthigurune bilioni nya gutunge uri muchiari waku kana baba waku tiga o uri nawe bau bange bonde batemenya kwa achiari baku na kinya mami winwe kire achiari bara turi nabo bekro bilioni nya no wewe nkamwe kro uri aumba gutwika mami waku antuba wedibo bwega twena experience ya ururubwa gikuo tugarukeni twinde twire mwendari mwathani arogwata kumwona kanira kagite negaka korurubu ngi burea akukurukira choke bwireni kauntu kange kanini na nataka kusihi Meru deda kubusi mono antubabethi nandauga antubabethi we have so many reasonable youth in Meru ngetaira mitandaone na arua rukiri negoro I have met that chemania na two very unfortunate statements now mitandaone bwireni atri manto chamwe ijeba ni rupu na mirengo yetu ya kisiasa ijeba ni rupu na mirengo yetu ya kisiasa na mbotadhari sheni atri mtukwiria Meru tuanenkere illiteracy tuanenkere ignorance tuanenkere the most uncivilized platform. That's when Meru went astray. Ilio Meru ya urire lila tuatukuzere ignorance mitandao ya people nianto of no intellectual or other consequence ibaba kuru mitandaone kwa tuweka Meru opinion yao area shaped by people not even of questionable intellectual credentials, of intellectual credibilities. And to go back to Kuzoto, okay, some people in this county. I go kira kande konto mitandao kado mwana anybody na everybody. Ilio Meru ya urire. And to betu time has come. They have to really take Churia. Who is this? Who is trying to shape Maruani Yakwa? No hojo ndete kiria ambiria go shape Maruani Yakwa. Is he qualified? Is she qualified? Opinioni monkodoma ne wafi kinya my highs tuwitikiria twapori toma dogani jeto ne agintoni twapori toma dogani jeto ne people who exhibit something akin to intelligence
but ignorance in disguise. It is ignorance in disguise. Totally the most uncivilized, but pervade our thoughts. Bamberia influence midugani yetu. And I want to call upon the Meru. Be wary. Na chabau drone bapostete. Ugatego kona kini mwana otekomba kugwatania. Megambo ede chonku. Lakini manto jare akwaria. People need guidance. Iboba kweja on social media. Kugere will influence the way we think and the way we see things. Kule gita baba ingi bantegete kinyane ya Kristo. Jesu akinyire ararombera hantu arera Murungu. Baba barekere John tubate kumenya urabakuthithia. Na kinya uni kambugeni. Mwenyezi Mungu asame nyinyi. Na mtoe kwenye hizo virindi. Hizo virindi vya ignorance. Adatha abo nokie kumana uburi. Asanteni. Mutegeri o mwende kule mantu jakarikite Meru jama kaimpenda kwariria anini na my official capacity na my private capacity as well. Bwambere igoro ntariki 3 mweri Joena mwaka ja 2024 itronere ngavana Meru agikirwa thumbi na in quotes agitonya kiamene kiaunda. Dada kwariria mancha makai muno untune bubu. Ngambuge oju. Chiacha ile waya bobu inge sana. Chiacha ile drama. Muchiacha wonte ore gitena nande na kubanga ore akathurwa kaire 2027. Mantaja ukarikana nde krea chiacha imantu yari ngiand 2027 para bagochwa ite. Na tokona sarakasi, tokona drama inyinge sana. Bwambere okedra odhuri otongeriene ne kiama fulani kado kedra ore independent candidate wa dhurwa gitena kina sheria cha Kenya is very clear tiga twirwe ni constitutional lawyers otherwise, lakini sheria cha Kenya is very clear utemenya kwejo ka governor independent wa governor wa patingi kinyambas kana unda kana PNU kana nopeo kana DP kana Jubilee utemba mieri tantato etigerie idurano bididua irianto betekeretie go switch oga switch either kuma ngavana wa unda ugeta ngavana wa bas ukauma ngavana bas ugeta ngavana wa unda ukauma MP wa nopeo ugeta MP wa unda ukauma wa Jubilee ukeja mbasine mantiajare sheria etegwetekeria muntu kinyoriko athama awari mwanka mieri tantato etigere kura iringwa. Therefore nteto irira karikaga Nairobi egoro itera karaga ofisi ya registrar wa political parties musajiri wa vyama na mwanka ALHAJI
kinya kiaria na political party na areguru. I am informed Kawira ni independent governor. Kiria ke omba kuthithia komba gutonya Kenya Kwanza coalition, komba gutonya coalition ine ya Kenya Kwanza o taure ambassador coalition ine ya Kenya Kwanza o taura vyama bingi vile coalition ine ya Kenya Kwanza ende wageta coalition ine ya Kenya Kwanza ari independent atemenya gutonya unda nande atemenya go switch auma governor independent eta kire unda atweka governor wa unda na kinya watenda consequences siu chedro ile ndaya nikio ntatira brona ikithiba sesri mbarire na bara bange barari nao ile drama na at best oratomba kuga at best era an expression ya intention. It can only be an expression of intention. Ija orapomba kurunga Nairobi yara Hilton ngataga Hilton nkauga mukawa jojo ijo akwa kana mukawa jojo ini majority shareholder. No bedrende na wendibo nene sana bakwedrande shareholder wa Hilton kana de mweni o Hilton. But kurunga mombuga mukawa jojo ijo akwa kana de shareholder is the reality ya mantu. Therefore the reality ya mantu ni ate Kawira atemenya na ndenda kwa disputed na ndenda with the full knowledge ya that law area kungavan go switch political parties kana go switch kuma independent candidate go tonya any other political party area utatudi nayo. Ko basesiri baije era drama basesiri baije era nira tutaka political gimmicks. Kawira mwankana ande ni wa independent candidate ni independent governor na kinya maupu neja register wa political parties. She means that not application Kawira aradhidhia ya kuma independent governor wetaunda gote application jeu ere kwa registrar wa political parties na Kawira atenda chonto naije consequences cha kudhivya huu ere kukumbasha wananchi na haja ome na kinyarutu atengenda ku kwedrare in research drama. Number 2, nkenda Meru bamenya kiumia kia mbere after ithurano ilo Kawira a receive Meru even before mbere ya kwa sworn in mbere ya kunyuithwa muma ili atonyere coalition ine ya Kenya Kwanza ili etekereria kuritaniria ngugi na thirikari ya Kenya Kwanza ili etekerekere atonya wa Kenya Kwanza. Therefore manto jaja John the Kawira arathithia manto John the jaja karekerete Kawira manto John the Meru yagitie igitarebe mwaka jumono nusu manto John the jaraja tekarekerete Kawira ndo kwamba kuga jaraja karekerete Kawira kinya jaraja temo karekerete kinya kedra kuruntu tware tone Meru bo maendeleo na bora botaurire John to Kawira atari thirikarine Kawira atonyere thirikari Kenya Kwanza kiumia kia mbere after kura ikoringwa na arisibwa
ni rais wetu His Excellency William Samoei Ruto. Na ikija gutonya nandi kwijana ndi aja arejire kile na kwanza bwambere mbure te possible kunjoin unda te possible kunjoin unda na ndenda parabadhi ya uchunguzi beta kuvidhia na bo question ibu interrogate that law boria opinion ya constitutional lawyers atiomba kunjoin kiama kia unda imbi etumite kawera astenji drama eje kairi imbi etumite badithia untu bobo kumbasha antomedo wambere kawera ari on record kuga Ruto wa musevere impeachment ili akukirite na achokeria Ruto nkadho achokeria presidency nkadho non tubo museve impeachment jiri wambere kenda kuga if it is true and which could be true, then to a presidency, it in a respect for the rule of law, it in a respect for the Constitution of Kenya. If it is true that Ruto na Gachagua had a hand in salvaging the governorship ya Kawira Mwangasa, then we have a presidency area eternal respect for the rule of law, which has no respect for the Kenyan Constitution. Nere te trusteka go safeguard go karia Constitution ya Kenya ira baswete bakakaria tombule maga Senate chonto ibori kana tuko impeachment a member ba Senate barabara Senate ntukweu bakiuga ini soko huru imbesa togusanya ini soko huru Senate iria bwirete kuvingatira gioto ga petitioner barete kiria kwendia integrity ya Senate for miserable die okiate mo bukone bukaraga okiabo toraga maduganio na jantu na naru okoria Senate tomo million siu baerwe kedra ko tigeria nduru echio gotoe na barega ikunganirwa imecharera bakwewa na allowances igokorokia milioni o mweri iria tuonaga irotone iria tuonaga ya tukurota barega kunganirwa beta kwendia dignity integrity trust iria Kenyans bekrite on the Senate. Ta de muito churagia okeja kwedra the highest institution in Kenya ego sakam tunkukumo nyatia institution yeu etotevia corona kukumo in Kenya. How? Ikiwa tabarabara ene cheto nkukumo common place ija ankevi areo kudraskari ito stations weta machukuru jeto
levies achiari ba kunyamarua imbecha illegal levies mbecha thirikari iragete and with impunity igeta mbere kurigwa machukuru jao mwaka mwananchi agakinya mwaka wa enough is enough kedra senate igo tutagete ututethia ugutonya nkukumone na mamsara jangi tukonokate Murungu na yana kanya kanto kurindim na bwina kanya kama yake thatu ka kurindim miake witigere thatu na nusu no bwirindim senate kanirindim itself na kaburi speaker Kingi of the Senate lead the Senate in seeking redemption. Speaker Kingi, the name of the Senate is tarnished, the reputation of the Senate is tarnished, the integrity, the dignity and the honor of the Senate is compromised. Lead the Senate to seeking restoration. Lead the Senate, Speaker Kingi, to redeeming itself, to having acceptance from Kenyans, because as it is perceived today, the Senate is another corruption den among the many corruption dens in the Republic of Kenya. Senator Kingi, you are free at our views to redeem the Senate, to reclaim the lost glory of the Senate, to restore the Senate. History will judge you harshly if you do not heed to these ones. Now, nchoke mantune jakawira na presidency. I wish it is not true. Deda kuwish as Kawira Mwangaza brags around and says that the presidency saved her. I would like to believe it's not right. Because if it is right, Kenya is not in the right direction. The custodians of the rule of law, the custodians of justice for all, the custodians of the Constitution of the Republic of Kenya, then must have failed Kenyans. They will have failed Kenyans. And the posterity will judge you harshly. History, will never forgive you. Imbie tome tadhani Kawira tanao kukariu. Kawira kwena meja mengibo kulika kwena impeachment jere ikrokete na manto jaraja tomere impeachment. Kera petitioners bari na kio meya jara petitioners bene jare o kinyarandi na aja gwita mbere kuongera John to report ya Auditor General ire aja nandi ire ina meya jange ja mange nkuruki ya muno mantuzere ntubawago kuandikanwa kinyume ya sheria, kinyume ya the requirements of the Public Procurement Act. Kenya Auditor General na kuona John tukuri mishara ikuri wantu batije wina habari antu ba andeki
kwirwa njungu gene nthio karitengo gare, which is against the requirements of the Public Procurement Act. Meya kajete tembere ja kionga gira. Naito tangaze ta foramoninge baria bena aki ya kikatiba ya kuthingata report ya Auditor General kuona mbecha cha mwananchi ogoti bwakwa botera fujwa botera iwa botera nyangwa ni County Assembly ya Meru. Tomba kire County Assembly ya Meru, Senate nebwete gukaria county chetu cha Meru. Kedra Senate botea watu becha kairi botejaniria akaji ba Meru. Finally, Constitution ya Kenya niete muntonge power nene muno. Nempete power ya mwananchi. Sovereign power nempete irempo bakonderegate tumuntora davura. Irempo bakondonate kere muntora durete nagatiba ekambetekeria oni go exercise power uningwa. County Assembly ekaremwa for whatever reason ekaremwa gonchwera Kyoto. Senate ekaremwa gonchwera Kyoto. Oni mwananchi ndina haki ya gweta guchwa Kyoto kiu. Imbetekere twe ni katiba ya Kenya. Ningwa kana tugwatanirite nagwa norongi. Twiringanira tweta guchwa Kyoto. Tore na mbecha na tutena chio kwena mawakili ya maingi bagatuthikeria bara kinyabo bakwenda Kyoto kiumira batwete bagatugambire tore mbecha kana tutena chio. Kawera etete gwikaria chonto meya jawe it too much. Meya jawe ja kwingia etete gwikaria nao da kuga uju na mbere ya Meru uju na mbere Kawera uju na mbere baubange bonze baubaramujo kaya tekia makeunda kiejaga muntu capacity areate na capacity tekia makia basi gega kwa capacity areate na capacity tekia makia njubiri gega kwa capacity where you don't have capacity. Take care maken DP gega kwa capacity. Take care maken PNU gega kwa capacity. Take care maken OPEO gega kwa capacity. If you don't have capacity, if you lack capacity, whether or not capacity, no party can redeem you. No party can impart capacity. Kwa tena capacity. Kwa tena uwezo. Therefore, hunda or no hunda, I maintain egi taretu akara mwaka jomona nusu na gavana na mwaka jorea akareta tuwe mustanaga are umanire Kawera atena capacity no teke amage ka mwa capacity no te handshake e ka mwa capacity kinyaga kethia ma professor jangana Kenya, kinyaga kethia mangabana jangana Kenya, kinyaga kethia bo Kenya. That will not give Kawera capacity. Kawera remains a very drama queen. Kawera remains a beneficiary of the system of that divide between the haves
and have-nots. Kawira remains a product, and governorship can remain a product. Yeah, the manipulation of people's ignorance and the poverty and simple, naive religiosity. Constituency Kawira ni ignorance, cheap, naive religiosity, and the poverty. And like we have runs of poverty within us, runs of poverty, barabatora kwenda okebo kitamizizi nekenda bombo tumira nkei tebe. Kawira fits therein, in that group. Now I want to believe Kawira etite now nekenda karua if the presidency against MHESHIMIWA. Etite now kenda karui basesre mbarire ibahanu waiguru na barabangi against MHESHIMIWA. Na naije ga kuundu Kenyans because otiomba konjo unda at this point in time. Noro kwenda na riungri ofisi ya registrar of political parties anywhere. Nara kijabe na branches in Kenya. But I want to say, I want to make it clear. Nantra uga woka ewa. Chonto ndegiro kadhuri murungia uga kinyaweta Mheshimiwa kadhuri murungia repeat clearly. Kinyaweta unda uga subjected to muchujo. Oja barabange bakedra bakenda giteke angavana. Na kadhuri murungia kwera akedra iku. Na ndio dro tayari wita muchujo. But kuro ntobo mambije na boga prove right to akinya 2027. Gotero Kawira akaromeria gweta muchujo na muntu kinyoreko. Na ndio boshua Kawira akariora akari akedra indebene 2027. Na unde kamwere muchujo. Kawira hana haja na unda. Kirena bata nakyo igo karwa meri ejere aja egi tarere aja mwaka jo muthia unde tethra na bata na kuthinga tamagamba DP tethra na bata kuthinga tamagamba bakethra bai chiachene otoka thinga na meya jantu Kawira ejo no kreau akarwe ne unda mwankanda reke muthia eje atiganerie unda agaichwira gite nara akathwania ina wako na gite na njira ya raisi ho nwe Kawira mungasa miaka thato in politics nio mwe na miaka 30 maisha na ya mwananchi wa kawaida. Ukatega mwaka jo mmoja ndio kuruketa na nusu. Ukatega madaraja karikita Kenya 1.5 years kuma kulene. Ile itekia kinya mwaka ryu yungejo mwe nteto ito kwaria na nditethra china gitumi. Utenge tekeria Ruto bakarande na Raila. Na Ruto no kuthio kanze guru tukwengera ari Uganda. Egoro ararigana akiara na president Yogana ba support Raila. Ruto atego support ALHAJI ro campaign ira. Ruto atego support ndauga ALHAJI ro mean this one kule ALHAJI baba inge mono in Kenya.
tebwago support muntora bararo etenwe atomera kende kena kome kora gantoba usupporters baraira na inya yonde kodhiria maandamano Kenya narua no rombe Rotha Raila okoroka State House ndenda gwitikia Raila agokiria thimu narua akera Ruto kwe mutano Meru itawa frani inkwendo muona kuri untu na bubo kwira Ruto agwitikiria kinyate kwiji ko Raila ena rubungoro rwa State House rorea antoba baingi baraba kampenere Ruto bate karona bagakwe batona ikego tumambwira chiacha mwaka jo mona nusu mwankana ndi otenge tekia mantu jara to kuona turejona Mheshimiwa Kiraito Muronge na Mheshimiwa Renturi batona na hai tuai egitara elections but here they are narua even the greatest on bodies ntije kedra ibadira ya tuko ijere bate ukadra na dimu the other day Mheshimiwa Mpolo Abori Antoma Kering Governor Kiraito former governor ambera mwere mburi yewe no ndekete na mwakuro kwa kajuju akonoga igo twira mburi yeji ahana ba ko ba kono igo twira mburi neje tore mburi yeyumyo egitara campaign anto baba tutona na gabu ikemwa kajomo in politics one here in politics mantraje daraja ukareka ijajaraje daraja karikite myake 10 mutorirene yo mwananchi wa kawaida ikyo kinyanta toibo kuona chiadshik na nini ntatoibo kuona chiadshik ntatoibo kuona chiago itabiamene neanto bakaritie interest chiao onandi arraignment sirio kuona ikenda anto bakaria interest chiao lakini ndiye kuga uju na mbere atongeria na kawira leo kumaja wetare kinya go express intention ya wetaunda kagita kawa kinya eu eteku absorb it won't absorb you from your misdeeds. Etega rora report ya onde tangeneru etekwa capacity ya kulead it won't na justice for the people of Meru must take due process. Toba kinya MCS bakaondat ko support cause yaku toga tigwa toteno tokaria torera ya toga tabatwe into every institution. The courts are everywhere. Torewa wananchi to make sure that kio toke MUMERU kikuonekana. Mbecha chedra ichio reta tokadingatana na chio. Togeta into every institution to the forensic audits. To enough evidence to the court of law. From the lowest to the highest. Rest assured that will happen.
norongo kwenda gwita net nao uro kwenda gwita express intention net nao but and to be dedicated to salvation ya Meru it will go on record but atiganiria Meru rira yendaga kajo kakuga mbu in Meru. We are committed, we are dedicated to already go face the presidency head on na tubera it is immoral supporting corruption, it is immoral supporting impunity, it is immoral kurekeria Meru beta na kajira kau betete nako utwe tutira no twe tuwakira tukira. And I would also like to tell the president, not the presidency, ini baejaga kura gote kura bampejaga ini karingira ruto kura gote kura ruto akandingira ini karingira gachagwa kura gote kura gachagwa akandingira. Therefore imbwere takuthikirwa John tunio tekyo kwenda kiriwe no kwenda kiriuni. Nchoke betete okairi badye matumana nampandres the presidency on this matter. Lea gonto kunge go kuona maendeleo twetaruo Nyanza tukona ntetoire bakuthithirwa tweta kuna ntetoire bakuthithirwa. His Excellency wajete Meru imaromba tukuona baate tuna bishops bakongana tuna reverends bakongana kwamberia nande ituretero maendeleo Meru. Mheshimiwa Rindikiri Senator wetu Kadhuri Murungi women rep wetu Elizabeth Kairemia, all members of parliament, ndiye nibo ile president kire tukwenda nande imaendeleo maromba yarungarungame tukaromba batwe twina tunisha tokongana tugenda tunichene turombere nao bokamurete ni Meru kaire ejirite mantu jati utokiria twina reverence ba muri ibeje batwikie iguru twina my imams ibeje batwerekerie njira ya gwita moyone Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ibaite ngoge erere yao ya uturetera maendeleo mantu jeguru ibatigire baraba muri nvie nibo tweteria maendeleo. There is nothing we are seeing on the ground. Nanto batio meria kwera Ruto batio meria kwera Gachagua, lakini tukwenda kuona kama gazeti awena tubandiki kwa Kenya Revenue Authority tuanda bagetarwa Meru batarerwo inkwenda kedha bilioni eja no Kenya kuma the presidency toria cha Meru igokaringano kwa utoratero maendeleo bogete ni State House
kutheka gake na kugwira na gwake kaba murage gweta kinya State House ya buru ende boturetere maendeleo kaba botiga kuthekania buru ende boturetere maendeleo na mwankana ndi katobo challenge MPs beto katobo challenge ni ndie ni boere Ruto bokamukira kaire ndie ni bomwire charajo nde akurionga Meru gutikyo to kuona ejete na kyo gintu ge tutethie turambiru na kethra gwe kwa kwethira ejete na ko ikanini mono compared to royalty yeto ke presidency compared to kura ile twamwere ale president. Number 2, agato shiondra eya nareke sheria nareke the rule of law prevail even amongst the people of Meru. Twaike muntu nategwe ale muntu edra tena meya na redeemed twete impeachment nategwe edra tena meya ja kugera ja kwera nero nandi na redeemed in the presidency igatonyera kaire ore twakari na Ruto last year teu tokari no nandi especially lele muthia Mheshimiwa Ruto eja Meru. The picture which came out was not a picture endearing the president to the people of Meru. It had its repercussions. It left a negativity in regard to the president in the hearts and the minds of some of those people who supported His Excellency to the hilt. Mr. President, pain iria twari nayo no jere antubara ba impichaga deputy governor wa Kisii bari nayo. It's the same pain. We are begging, we are requesting, we are beseeching that in Kenya we will only have confidence in you when you allow the rule of law to prevail. You may dismiss it, but I got my vote, which will not be taken from my pocket by force. Finally, inkareta chiachene ndona mantu amaingi na inkareta chiachene cha Mheshimiwa Kiraitu Kagita utemo chiacha ore Meru ente kareta no ente grupo ega na turingania no kura lakini ganchoke gwetu naja Kiraitu antu bamwendete na bamuringira kura miaka 30 na bakemwira ito kwendete likane ni boega Kiraitu arera antu bathure candidates bawe bakarega bakamuthura na bakarega kuthura candidate yowe in South Imenti Kiraitu ai senator mwaka jora chwa gitiga senator twarunge kete muntu eta wanje naro gatangugi na Kiraitu endini antu muno na aringro kura cha senator overwhelmingly
anto barega gatangugi bathura kathuri murungi anto bara bathura gakiraito bara mwakura chiawe bara choka bara kathuri murungi kura tureja mwaka rujungi Kimathi Gideon ararunga manambas anto bararega kwa egitara kiraito wage chwa wengo gitekia ngabana baranenkera kiraito kura chia ngabana inyinge sana bararega kunenkera Kimathi kura chia mujumbe ari kiamene kiawe baranenkera Shadrack Mweti kura president areja ararombera antobaunda kura in Meru kere kura ya chiaringi unda etakinyirie nuchu kera itwara ugande na kiama gyakwa kianja na turaringa chiacha mono urabia mabieto byanja bikadra bye solution ya thina chetu tutonere itenuchu Mheshimiwa Mporo araringa chiacha mono na kiama kiawe kiare very close to the people atonere ajumbe quota bana county assembly kampo da kuga uju kawero rotaunda uroeja Mbas uroeta Jubilee uroeta NOPEO uroeta PNU run from the past terazima anto bakwe kura nonto ulikiamene kina anto ibago kudoma na anto bakenda kumenya miaka 5 ya vira imbio badidiritie 5 years na indori ya toba Meru tigeni kwaria manto maendeleo ronga ma ajori gwaku umagara kajaga kurungame kinyoka minche medo gataka kilomita ijere ndeje wona imwankana ogataka ijere ndeje wona imwankana ogataka kilomita ijere ndeje wona imwankana ogataka kilomita ijere ndeje wona imwankana ombere maendeleo jagu kuona jareti ni thirikari ya kawira maendeleo jare South Africa te maendeleo kirigwe tiga kwara ya manto abstract ronga ma market ya kionyo ronga ma kahero ronga ma mojwa ndio ronga mentrimiti ndio ronga me timao eta kisima eta kandebene eta ndangarine eta motwati eta ndambero eta kanuni ndio rongame au marketi otege kilomita ijire ntere chionde ombere imaendeleo jari kuona ja thirikari ira turi nayo tiga gutwira maendeleo ore kionyo ore tura maendeleo mutwati ore mutwati ore tura maendeleo kiangwa ore kiangwa ore tura kuna maendeleo timao no twire agu kuona maendeleo. Finally, the informed that inja merera reo ya gweta nara kaboito egwata muntu wothe ora wegenie na sniper achorba bonde ba sniper na mantu za uja kiumaga regional office ya CID. I can tell you comfortably that Intetweu is no longer there. O wora ba watida ya bate wato kaire
na very clearly the DCI mawa ore waeja wa instructions cheko kwa tanto bau is instructed not to do it anymore. Na kugareja wa instructions kumabere ero yo maneno ikome gutemu ntoka tokaire jonto mwitongo mwa kumau eta regional gweta guchwa baruga ya kuga nto frani bago atonara kabuitu gutwe ukagwa tokaire na bwere ni baruga ibo meonete ya andiki na itogere kipinda krakingi ofisi chionde na itogo fora na action ni gutekwa nthioga ichida na areo kwenda guichida ende wethra wa tene na gikuga sniper ndiye do kwera ntukwe mwe justice will come knocking na tegita irwa muno tegita irwa muno mwanka aramisi ewenge kuma thaitha tunanusu mwanka thenya na nusu chiogoro na guchokera kaire ntuku ya Jumaine erenge Mumeru umwende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.